Nicholas Jackson, amateka ye, ubuzima bwe n'urugendo rwe nibyo tugiye kubabwira muri ino minota. Mu buzima umuntu aca mu bintu byinshi bitandukanye, abantu bakamubona ari mukuru, bakaba bamukritika, bakaba bavuga, ariko batitaye ku mateka ye n'ubuzima bwe n'urugendo rwe. Abandi bakakubona bakaba bagukunda, ariko batazi amateka yawe, urugendo rwawe n'ubuzima bwawe. Aka kanya nibwo turaje tuvuge ku buzima bw'umusore Nicholas Jackson urimo urabica bigacika mu ikipe ya Chelsea, aho afite duel nziza, afa ari kumwe n'uriya musore Cole Palmer, umusore w'umwongereza. Katuza tubabwire amateka ya Jackson. Ni umusore wavukiye mu gihugu cya Gambia, avuka kuri papa we w'umunyagambia na mama we w'umunyasenegal, ariko nyuma kubwa intambara n'ibibazo byinshi muri Afurika baje guhunga bimukira mu gihugu cya Espagne, aho uwo musore yaje kwisanga akinira mu ikipe ya Villarreal, ari nayo yakuriyemo muri akademi yayo. Akaba ari umusore wavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2001. Kuri ubu tuvugana akaba afite imyaka 24 hafi 25. Akaba yarahisemo gukina ikipe y'igihugu ya Senegal. Nicholas Jackson ni umusore witwaye neza muri ariya marushanwa yagiye aba ku mugabane w'Uburayi, cyane cyane muri Europa League, aho yazamukanye n'ikipe ya Villarreal baragenda bayigeza kuri finale, murabyibuka, aho banatwaye icyo gikombe. Nicholas Jackson ni umusore watsinda ibitego Villarreal, umusore witwaraga neza, ufite amashagaga, amashakamba, umusore w'ibigango, gihagararo, umusore ufite umwuka, umusore ufite umutima ukomeye, umusore wirukanka udategwa. Yafashe baro ni twende bagabo, ni ukwirukanka nta kindi, abadefenseri bagahungabana. Nicholas Jackson nibwo yakoze amateka n'ibigwi mu ikipe ya Villarreal. Ikipe ya Chelsea iramubona iravuga ati uyu ni ugomba kutubera umwataka professional, akajyamo hagafata mu bitugu uwo bita Didier Drogba, nawe wabiciye bigacika mu ikipe ya Chelsea. Kuri ubu Nicholas Jackson ari kwitwara neza mu ikipe ya Chelsea, aho yaguzwe miliyoni 52 mu mwaka wa 2023. Bamukubita kontra y'imyaka 8 bitewe n'ukuntu bamubonagamo akazoza. Barana niba bafite imyaka 23, kamukubita kontra y'imyaka 8, ubwo bw'umuhaye garanti yo kuzarangiza imyaka nka 32 33. Ubana ari umukinnyi wawe ari kwitwara neza, ibintu bimeze neza. Nicholas Jackson nawe yarabishimye, aravuga ati kontra ni sawa, ahita yikubita nk'umukono yirukanka cyane. Abantu bose baravuga ati ya, bakubita amashyi, Londres yose irahubuka, abantu bose bava mu ngo baragenda ku mateleviziyo bavuga ngo Nicholas Jackson. Nawe noneho umunsi w'ama interview avuga ati tubwiye tuzadupronounce izina ryawe, aragenda tabihindura avuga ngo Nicholas Jackson.